Qabel ma tajt il-parir lill-Pulizija biex ma jaġlux fuq il-Panama Papers, rapporta l-FIU kontadni rajtu fuq. Kliem l-eks Avukat Ġenerali Peter Grech waqt ix-xhieda li tal-ġimgħa filgħodu fl-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. L-imħallef emeritu Michael Mallia staqsa lil Grech għaliex meta faqqa l-iskandlu tal-Panama kien tal-parir lill-Pulizija sabiex ma jelevawx is-servers mill-kumpanija Nexia Biti u jeħduhom evidenza. Mallia staqsih jekk hux konxju li b'dan il-parir wassal sabiex il-Pulizija ma jinvestigawx mill-ewwel. Peter Grech sostna li m'għandu l-ebda problema li ta' dak il-parir għax dak il-ħin derlu illi kellu jibqa' kawt minħabba l-fatt illi ma kien hemm l-ebda suspett konkret biex fi kliemu titieħed miżura daqshekk drastika waqt li pajjiżna kienet jiskopri li l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-eks Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri, kienu fetħu żewġ kumpanija fil-Panama. Madankollu meta mistoqsi mill-avukat Theris Komodini Kakija jekk kienx ħa konsiderazzjoni l-kwistjoni tal-Panama Papers meta ta' dan il-parir u għassaħa illi ma jidirlux illi kien ra dokumenti f'dan ir-rigward qabel ma tal-parir tiegħu lill-investigaturi meta kien avviċinat mill-FIU. Rigward dak il qal l-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajar fl-inkjesta pubblika illi kien lest li jmexxi fuq il-Bank Pilatus iżda li l-eks Avukat Ġenerali Peter Grech żammu milli jagħmel dan, l-istess Grech qal li l-eks Assistent Kummissarju Silvio Valletta kien avviċinahu qallu li l-Pulizija kienu qed jikkunsidraw inkjesta maġisterjali fl-2016. Iżda fi kliem Grech u insista li ma kellux jagħmel dan sempliċiment minħabba blog. Aktar tard dik il-lejla Valletta ċempillu biex jikkonferma l-pożizzjoni tiegħu u għal darb'oħra Peter Grech qallu illi mhux ser jiftaħ inkjesta maġisterjali fuq sempliċi blog post. Il-bord tal-inkjesta ikun presedut mill-imħallef emeritu Michael Mallia, l-eks Prim Imħallef Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. Fisem il-familja Caruana Galizia qegħdin jidhru l-avukati Theris Komodini Kakija u Jason Azzopardi.